खुरमजरी ISTV पाउमेंग ताबिरी बिसिंबु तराम नौचरी अहानबद मरुब पाउ अंगांग फारक हालगा चाबनी हाबे मियोनी खुंजा सिंह वारकलबा मतुंगदा पुलिस ता सिनरखरे सोकपदगी हॉस्पिटल दा लायकनखरे हौजी पाउ संदोन पिजरी अंगांग फारगा हालगा चाबनी हाबे मियोय अनि खुंजा सिंह वारकलबा मतुंगदा पुलिस ता सिनरखरे सोकपदगी हॉस्पिटल दा लायकनखरे थौदोसी साइकल सब डिवीजन गी मनुंग चनबा टी चालफाई विलेज अमदे इहाई गोगांग विलेज दगे ngarang ahing nongyaida खुंजा सिंह फारगा वारकलबा मतुंगदा पुलिस ता सिनरखिबनी खुल्लादुदा अंगांग खरा मफम मरांग खंगदना मांगखिबगी थौदोक लेखिबदगी चिंगनादुना लेरिङैदा मखोय अनि खुंजा सिंह फारगा वाहंग पहंगबदा मखोयना अंगांग तरुकलोम हालगा चाखरे हाइना खंगलखिबनी असिगुंबा थबक असि मखोय तरुकना चथबनी हाइरे मियोय मरीदी नामथोक्तुना चेनखरे मखोयगी मरक्ता नोंमै पाइबा मियोय सिंग यावे मखोयना खुनेक्ता मी हाटपगी थबक चथै हाइना पुलिसना हौजिक फावबगी ओइना वाहंग पाहंग चथबदा खंगबा ngamle मखोय अनिगा लोल फाउनबा वाबदगी हौजिक फावबगी ओइना चपचाबा ममिंग माथामदी लेफम सिंग खंगबा ngamdre मखोयदा मरी लेनबा सकताक चेना चिंगबा अमत्तसु यावरमदे हाइरे हौजिक फावबगी ओइना मखोय अनि वाहंग पाहंग चथबदा आसामगी मफम अमदगी लाक्लगा टी चालफाई विलेज अमदे इहाई गोगांग विलेज द लेबनी हाइरे हुंफुगा मापल सुबा बन महोत्सव लिसिंग अनि तरागा निपाल ngasi चिंगी डिस्ट्रिक्ट ता अहानबा पांगथोकपा ओइना उखरुल गे सेंट जोसेफ कॉलेज की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टी.एस. श्यामकुमार एमएलए खासिम वासुम एमएलए के लेशियो अमदी उखरुल की एडीसी के डिक्शन ना मरोबा मियोसिंग ओइना सरुक याखि वांगांखिबसिंगना फोंदोकनखिबदा फॉरेस्ट की लंबु ngaksen भाइबसी इसा खक्तगी कानब नतना मालेमगी एनवायरनमेंट कनबदा मतेंग ओइगनी महरोइसिंगनसु अखोगी फॉरेस्ट कन्ननबा अचौबा थौदांग लौहनिंगी स्टेट की फंक्शन कयादा इम्फाल द पांगथोकलंबा अदु हौजिकती स्टेट फंक्शन अमा ओइरिबा बन महोत्सव लिसिंगनी तरागा निपालबु उखरुल द पांगथोकपदा अपेनबा पोई हाइबा वाफम सिंग थमलखि MSF के वाइस प्रेसिडेंट ओरंबा निथौजम जुगेश्वरना ममांग थागी तांग कुनगनिथोइगे नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतमदा रॉयल इनफिन अमत थौरगा लाकपदा कुमल लंपाक ISBT मयादा कार अंगोबा अमन थोमजिलंबदगे लेखिदबा थौदोक अदुदा चेनरिबा कार अमदे गारी अदुबु थौरिबा मियोय अदु खुदकता पुथोकदबनी हाइना दावी तौदुना मिशी असिगी मतांगदा सेमखिबा JSC ना ngasisu खुराई चाइथबिलरक मपादा इम्फाल उखरुल लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिनख्रे अथिंग बादु महिरोय अमदे लाइनिंग लाइसोलगा मरी लेनबा सिंगिदी कोमथोकी अमरोंदा थौदोदुदा चेनरिबा कार अंगोबदुगी मरी मखोंग ताकपंगंबा मियोयदा लुपा लिसिंग यांखै पिरगनी हाइना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट लाउथोखरे कनागुंबा सिंगना मसिगी मरी मखोंग खंगबा ngamlabade इम्फाल वेस्ट की SP जोगेश चंद्र हाउबिजंगे मोबाइल नंबर 9862067893 दा पाउ पिबियो हाइरे पाउ पिरक्लिबा मियोय अदुगी मरी मखोंग कना अमतदा खंगलोय हाइना पुलिस की PRO ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलगली हौजी पाउ मरथना तेनबा ब्रे अमतंग लोमिनसी Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma in tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai opposite Imphal International Airport. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. As a fresher, NEET ta select tawasi khara waboina khali adubu aina comet ta chalurba tungda ojasingi well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung NEET ta live oina thoki future experiencing the hygienic body NEET pek tawge harabadi hard work dedication and confidence level maruta amasung coaching institute ki matang da recommend tawjo harabadi I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba
हक्सांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu. My name is Chuanglong Riamai and I cracked NEET 2018 ST topper in Manipur. In order to crack such exam, we need the help of teachers and parents. And Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced oiba Oza Singhi guidelines duna. Ay ngasi NEET 2018 se top tauba ngamjabani. Oza Singh se yam helpful oi. They always call me and ask me my weaknesses even through phone. Adugi damakta Oza Singh bo yam productive. Lastly, I would like to say that I'm a proud Cometian. Papa, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding chamane yo sumang roi pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amun piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Break matungda amukana taram nokseri makata pauda Khungang chasi haiba mission na hiram kaya da swathaduna leramba praja sing amade khungang singda chauna kanaba phanghanba hore haina Manipur Legislative Assembly ki Deputy Speaker Kongkham Robindro na ngarang mayang Imphal Kendra da Imphal West District Administration ki meeting makhada Phobak Chau Sekmaijin Gram Panchayat na sinduna pangthokpa khungang chasi mission gi thoram da haikre SDO Wangoi ZEO Wangoi amade BJP mayang Imphal Mandal ki President Irom Rabi yauna miyoi kaya na saryaki Phobak Chau Awang Junior High School da pangthoki thoram aduda mairoi singi oiba layekpa changdamnaba amasu pangthoki scheme kaya gi makhada kanaba sing praja sing da phanganki Deputy Speaker K Robindro na BJP sarkar na khungang da leiriba miyam na department sing da chatpagi mahutta department sing na miyam gi thongal da leptuna mission asigi makhada kanaba kaya phangan bangam le haiki Hoji loislakpada maroiba pau amuka na pijari Angang pharaga halaga chabani haiba miyoi ani khunja singna waraklaba matungda police ta sinarakre sokpadagi hospital da laikanakre Hauji ki oinadi ISTV na pijaba pau matang sa lojare miyang tabiri basing bamukahna khunjari